When Tura police raided the MDC Bernard Marak's farmhouse on 22nd of July, as many as 72 people were arrested. But some of those arrested were found to be innocent. According to the reports, some were there for sightseeing, but police suspected them that they were engaging in some dirty activities. In a recent development, some of the arrested persons are filing a complaint through the Women Rights Commission. Speaking to the media today, one girl described how they have been maltreated in the police station. She said she was charged against Arms Act because police found out some photos of her in the mobile that she was carrying guns. She clarified that those photos on the mobile were her collection as she wanted to become police officer from her childhood. However, after checking her mobile, the police began to take statement and charged her with Arms Act. She also mentioned that police treated them badly and kept them without food for days. This is very inhuman act. The police forced them to admit that they were prostitute, added another victim. kon chingare nikki jaha jam chingare police kariyo se gatte haro gata ko sare sare baro ek bajirang ono kon uni somoy na chingko uni somoy to e sare ek ek bajung gunok tikke mang ono chingare police gariyo sa wo jipsyo sa gatta haro thana chinade uni salo yan chingko joljol wal ek bajo chinga thana ona sokanga tikke manade yan jinmako wa school baso gata mi chkrang ko dingtang mi asrang ko dingtang dikemana de yan joljol civil hospital chi medical test kana ne manar manga chim dikemana de mi asrang kon pringsing chpaya ha dikemana de mi asrang ko matcho tungjani gaman chimko de pringsing o maiba pringsing o thana chinar bai mangna thana o sat bajiona donne mangna yan pring sat bajioni sa chinga de medical test kana chimko de wo maternity hospital na bas karo ho에 운원이 원 살금을 공화에 한 연 안타무사 층아 속바족 안탐 팀바지만 잘바지 닭가랑 산 이게만 lokkapo direct chani ringani unjaba mamangkon lokkapo chpatanin yan chi mangmangkon takte ringna unja chi bio mangmangan chingbo daur abagen nirang nairo bichungara mamangkon ringna chana unja dokjang hol dokade dokja dokade diba dakple torture karo bisong yan kuskchi dakple digi yaknabe manede chingko dakple asongnabo unja mainabo unja dakke aba chingode digi dakke donna digi mang chani ringanirang ko unja mana yan diken donnairo chingkara walgemak chingara walai haba medical na rangaba chingkara maibo maternity chinin rebon chidi walgemak walai harot manede salgemak kong ay ha dikke mangna sonibar walgemak donna chingko dikke mana preng robibar ong ai ha dikke mana uno chingko korchirimba mai bajirang gensei wa korchiri angode chinga tinbaji unje saredo yong ai no unor mangaro chingko hoe pringsing ai jok preng walmat ngon chingko manga korchina mana chingko de bagan chini bagan chin dikke aganaro chingko bagan chin na songko sign ka emna kale medical test ka wat plaigan ni sa chingko da na chimbro indiba dikki ongjaro chingkora salgani salgatham dakpe don plaha dikemna lokapo donno sa chingko de parents rangna inform kabbo ne mana chingko de police rang aganaro dikemna khorchiri ango sa chinga de yan masia dikemna uno sa chinga de parents rangna khol khana ta matnaro bisongan jaman phone ko lokapo don matungan sis kajo uno wa police rangni phone ko mesa maiba kolkata ha ade angni parents ko kam kuja bela na kamna nang ichim ne mana wa police saksani phone ko me mana uno se kolkata ro uni jaman de hoe robibar ek pajima hoe ek paji ono kon uno sangade bel mana angko te takle bel mana ni jaman chingkora court ni order geta de chingara ja prakko ankyo changprak sombaro sign kana ri bana nangge nimang siarmo court order din diba chingkore takple salanti okamatte mana harass karang ruaro ya police ya mamta hajong takple statement no ngona singdoa dakke rokomari singiraro aro ya phone nangko sis ka mana phone angni phone ko de aba chinga check ka duguna statement na matengon angni phone ko de check ka de ke mana angni phone niko
tangka paisa rangko nika tangka rangko foto kaga bako dike mangna pings kani wa pistol police police ang nikong ara angade foto kana blongen nam nika dogona dike mangna angade me kujani gman angaba me ninani nemna pings kani pistol ko me la rong ara dike mana foto kai dona rang ni fono ukhanga viral ba khaja mam ba dakcha khale ang ni fono aro ang dike bo song gen ne ma shong danga foto ba khaja wacham dike mana warang ko dike mana ang kore case kal dappa arm se ko na rang ko Inas kangdang ko prostitution bisong galam ari bisong ni case ona kade namen ma sitejok mana wa angni phone ni ko tangkarang ko nukke mangna maiba wa tangkarang ko nukke mana angko ba nakpin ang ori tangkarang ba bang nani pu baganchi phali chanari anga mi asa saksamang baita kantharwenga mi asa saksanang na baita tangkhaut nenga nirang angko yamamta hajong dakle singa wa tangkarang ko nukke mana angadi wa tangka ko de pings kani tas kala dongtme mana angko tangkar abutako angadi ukosa foto kai mana donai chibrang ni fono wa kon ke mana angko dakle phali chagapa nirang nare mamta hajong gupen ke sangde dongja dibo wa police angni pistol ko ma dike mana wa angni gomi thangni pistol ko me khalgapa donga aro wa saksa ping general surrender bini pistol khoban mane de bini wara bera mandi cham dukana mu wa cham foto rang ko angnara bira wata temana angna show ka ta gongaro foto rang ko dike mana uko show ka ta ko angara screenshot ka e dona rang bangarang ni phonora dike mana uko nike sangkhora am se kon aro angare dikin mane de bini wara bira mandi cham dukana mu wa cham foto rang ko angnara bira wata temana angna show ka ta gongaro foto rang ko dike mana uko show ka ta ko angara screenshot ka e dona rang bangarang ni phonora dike mana uko nike sangkhora am se kon aro angare dikin mane de angare ins khangrin ga shun karo mo niki na kya gangen angade wo ga shun kani gman sangade screenshot ka mana dona chimro wa photo khora dike mana gmak mangko channe de sakola chisni rang akhon sakola chisni oe mi chik mi sako chandme diba mi chik paita sak kudan du ingyo anga wa pistol angko anga wa police angni pistol ko irme kuja diba de kuja ni gman anga de ni na ma jokona de ni na ma de kemangna are tak longen mukpokaro minus khang ni nang ne ambition de police to kana mo an tak longen mukpoka aba khapanas ka uni gman sangade foto rang kha aro foto khai dona chimro angni fono dike mana warang ko nike sang khode ya arm se ko naro koyang ni phone ko siska Tahu pun kujam? ha on kuja on jawa neba knainga diba namme masitenga aro angare te e khade khalle wa police angni hoe bisong ni ko de kha dike mana wa angni gumi niko jingi roram mang gumi ni piso ko me khagapa dongaro warang ko bang bimung mention kajok bisong na ganjok angni ongjang ade mabu masija khalle ade ga shunika bar me ninas kisa foto kai donaya ga shuna sa foto kai ani mana ngaganaro agan chakaro dibangko bisong ni suspect na dingthang saro dakba mandirang mang wa slide igba mandirang man aling dunga ni mana takle mai baro ya mamta Kes hadong pura basko putap kan ako. mija mangmang mija ja petok en say 19 okon 19 na 20 dakarang Ako sini. hoe Nasu ko rumah mai jauh sini. July 22 Jual.